Kajing thabut hapo kasoyong constituency kabodon kajing khun hapneng ki hinriu ngut ki kertong na ki party boper kalayaj bai renti klam kanu ka huri hura bat hadu ka khandai beji step kat kum kajing khain kabayo kajing poi kinong thabut kalong 80% ha kajing hiar jo ka kanhun sulong mil ukurwa ka artiar sya soyong layo banring dur ya kajing poi pai ba ban thap ki bot bat kumju ki kertong ki ba thap ki bot da kajing pu sabrkhe Kajing kami lanti jangi ki long kami de kuat bah siang kat sai. Bat kinyo sibun kajing ngarap nang ni. Kinyo kena lihat ki bajok. Nama kajing gunah ni siang kami bun bah. Jadi hapeng kajing nang di start kapat dabiang. De ha ki babun kajing gunah ki bun ha ki skim ki babun. De bat kun samlaru bom yo kam yo jam ru long badang gunah bah. Ikan bagi no kini kena dia tiba job nak ni yo kita kerja kuat dong ni pun pisang. Kau yang so komen si kadai ya, kalau first time voters jangan bat kunjuk di na payo yang ni ka momentum kalau so komen yang bat kunjuk dengan dia first ban rong bat hat yang vote cái gì mình TV này có mấy liều mà xả gì cái gì cái giống ai cả bà mấy liều bằng là được gì long ba tung cái simpet ini bab là ha si teknik sanction kita ada thì bab menurut ini sambil hari ini pun sama mah di jadi kami pun sama agak senang agak soal konstitusi kalau ini tu ulang kampanye hasil kami jam baru cái gì cũng biết cũng samla buat kalian cái gì cái samla tadi kata yang jadi sama kalau ngebang ini ya kawai ke kampi kam kalau ngebang kam jenjar ni bangnya wat ke community part bau UMD jengi unsa andola yo ya ka jenjap te unsa yo menyerap kan ini bikon sama lagi bawat ki kam ke jam jangi la wat along hanono kalian tu Pibat, buat. Kita Sofi. Ini kali kesin ke bar aja. Jangan. Masuk komen sibuk ni apa? Ayo, kan ni. Kau itu mensua 4 tip. Dia mensua 2 tip. Tang step nak. Kan dia kuat yang masuk sekali. Komen sekali nama bang ayo kontak ya pas buat jangan jadi bulan setengah mintas 6 komen tu ini buat jangan kan dalamnya sepenjok cái gì cũng biết thì này phi này cũng mới liều quan sami mà đi phi cái này sẵn sàng mà phi jangan teh kalau pergi ke bah samsan bah sahabat PH di sengkian samsan bede bah ini kamera program nama ini kendang sedang bun di desa gap beliau di bah sedang bun di sana deh tahu di ambil bah sampai lagi kita ke action di bah tak kalau buat kita lah subscribe hai dan channel kita buat adin kita subscribe juga kalau kerayo ban extend television kita kerayo por ya kita dapat krep bagi Kristo bagi dapat dap bagi price yang kita lihat pas ada kita nak kasih kita tahu dapat keluar aspa lagi dia kita dapat ini kita dapat sudah melakar jika bantu berbuat ini sudah berjuang jika pada bat lu yang kau sih berbuat masih mengatakan siapa jika ban makan bat dia di kamera bagi saya simpat dan sisanya cepat jika kita sam kita kalau pit bahaya kita bat ubat pit bahaya lu bertaulan kita beli tu kita di bawah kita tu di kamu sih masih kau ini dekat lo kita cerita juga macam maka dari sebut kita di sama juga kita kam jam kemudian ayla diki segala kam macam dan bagi program government
berelam dan pipi ke ni berkadon kecikapan mengilang cuti ki makin long tadi dok sengkam baru ke long ki mai kam ki Ni ke samsnam ba pil adab ke kam ki bang sateng. ki gini kam salslam ba bagam ki don katu ke ni ber satai jadi ban okredism ya ka saksenta sakti si dalam kam ta di doi bakmat Ai mo yublay bay kana liwan bu yu khman malay kam jule sulong confident untuk bay baru ada ka sur bay ba ka chileng kaleng ngalok tahi ta ngaso kabyang I'm very much confident lang ele ni kiti bat na bay ba ai ngalok ta kaso bay ba lo bangi yami bay ko ka sur liwi ka sur bangi ka shara ka parti rilong jong parti UDP kimat ka election campaign pila keren. Nanti ngelayang lang begini kimat saya discuss lang ng report mahe ki personal manifesto de mahe. Kiba buon sa pangaroy kapar kaba kampung sale komiti. In a line permit number 2 ka ka roster recruitment system. And kawai bre kampung sale mamtabar kanya campaign keleng ka uniform civil code. Baka tahi gimat kami discuss bahaban dari gulai wibet yang aman pak sport assembly te tahi kami akan menyelesai kita baik pak kita gimat campaign ni korasi campaign session jangan kali Kan keren maka cintrekam kabor besar kan susi kejur bahag dengan gede. Cintrekam kabor besar. Mau ni po. I feel dala baik pak hi lara te kam dot kami bisa habang ang keleng hi menta kipai ba kira ada jasong man sing meeting jonga ngalung ka mensim pe kidan ki wigil yang bergiyo ada bainong sekalong gum ka bisa kipai ba bayo ada bainong persyai kipai ba ki bayo para ada jasong it's like mo bor bisa ikinong soyo Atau pinyo yang NPP bakal dia close kompetitor shoti. Ate ngam karai komplit ni kata ate manong NPP ni ada parti I feel yang pe hanong rim bang parti UDP ka di panjop kata Kalau kedua kini ke election menta ketika kita shoti personally kalau ke bukti. I feel menta de ka compare menta namar belai kat kum ka juk kat kum ka por mahe di latre ayro e kam parti di porsoyo di mati gitu pada menta de miswa ngapnya ketika pembawa juk telefon miswa menta de ladi ka juk mobile so menta baik ba op bi kuat tahu nong mi kuat split sebuah assembly regla don kamu tahu nong mi kuat uban jasad sebuah assembly uban keren uban ra itu kimat ngala along kum tahu speaker voice to the people mah nang ni na po posisi siya di sebuah assembly menyasai kat kum ka subject mentak subject kum hero kalong kat kum ka juga ko subject kum ki ILP kini ki UCC roster recruitment system you need intellectuals to speak I feel I am the right person in the sebuah assembly Din vi gaji tab pobot fi ke gaji EP kali election practice. Kalau suruh kupto apa di balak kublekti kupto jika men kadon kerja sulem kadon ni damar bah kini di zakat hebut jeng pa namo je kadon kata attachment ni do bangare lawan dia ni te ngasung ba kajing wan tu bangawan nga niru kelong ba ai siang ni bangai pai don shu sehingga ka penting ke jungki kadon ke pagi dese haka ani kajingnya EU election gendong bangin insting deh wilayah tre lah kam ini kini mungkin kam wilayah tre sibun ini rubah di presiden juga di area ni ru wilayah tre borba tinggi kerman hingga jing job kan Ini kamu kod ni. Kan trekam ni ka sympathy wave ke election. Si sympathy wave kan kadon mo kadon be kata mo kamar ba kawiru bila kumba pitip ipa ketika area soyong kitip na kerteng juga HDR soyong jimtip pitip di HDR di ilale bud ba ketika than di area sini kan kimati pingi baro kini office kini bawan ra mai hi tiki pelila kelilinti kena samlah kayu kam yo jam di mai mensua pindah keli pindah ong kini soyong pinjali sei sesor pelili yo ali pitsana ma di mentaba kalau long ba pindah ong keli sei oli trai li office
pher ke kum ka jing menshwa mat mata lai pher bak beri la start kila ye bat ko wiru kolong ba ya kan ni kentim ta ki beri kila pai kemat te jaka seng riu lo kwa ba hakan ni kiti bangin yang scam ngoi ka jaj ban riu ma ba gim de shu ban ai lat iki we ki ba kham dunai ka jing bun beriu kan ba kin do minit menta la di ka por jungi kusi bangin hap ya lam nanti ka jaj ban riu kan ini ka strategi jo NPP ban link bet ini ka jing jaso sarkar ka UDP da ko ba ngin weg no ek parti ka UDP ya ka si ta ya ka si ondat shani kamda dot shani ka PPU beriu bat ki pe ya kalong yin kalau yin sing pa ka di ngola se bi yu nong ngelam te mar ka yin pa ka di noduk mencuai di do di se bi nong ngelam kata ka jingkran Jokowi ka parti ngadu komen ni nomor ba I don't know when ka yu jongki ringi keren me ka jong parti ini yang scam baik ni long baik ka we kam buat ni long ka we